Ovaj film je završen. Glavni glumac Hamdija Abdić. Mrak nad Posavskom ravnicom u rano leto 1992. godine bio je težak, ispunjen mirisom vlage, baruta i apsolutne neizvesnosti. Tišinu noći iznenada razbija zaglušujuća grmljavina srpske artiljerije. Zemlja se trese pod surovim gusenicama tenkova, dok tamno nebo osvetljavaju brzi bljeskovi višecevnih bacača raketa. Kroz gusti dim, odlučnim i brzim korakom napreduju siluete srpskih vojnika. Njihova lica su prekrila prašina i umor, ali u očima gori nezaustavljiva, gotovo nadljudska rešenost. Oni u ovom trenutku ne jurišaju samo na neprijateljske rovove. Oni jurišaju za goli opstanak svog naroda. Zvanična vojna historiografija ovaj veličanstveni poduhvat pamti kao operaciju Koridor 92. Međutim, u svesti naroda, zbog neviđene siline udara, prisustva elitnih borbenih formacija i dobrovoljaca poznatih kao tigrovi, te munjevitog smrtonosnog skoka kojim je neprijatelj slomljen, ova ofanziva nosi auru pravog tigrovog udara. Srpska vojska je u Posavskoj ravnici demonstrirala da je neustrašiva, vrhunski disciplinovana i taktički neprikosnovena vojna sila. Ovo je priča o najvećoj, najhrabrijoj i najslavnijoj vojnoj akciji Vojske Republike Srpske, epskoj operaciji koja je jednim udarcem presekla omču oko vrata čitavom jednom narodu. Da bi se u potpunosti razumeo monumentalni značaj ovog proboja, mora se sagledati mračna i surova realnost proleća 1992. godine. Raspadom Jugoslavije, srpski narod se našao na udaru sinhronizovanih napada sa više strana. Već početkom marta, regularne snage Hrvatske vojske i formacije Hrvatskog vijeća obrane započinju agresivne napade na Bosansku Posavinu. Neprijatelj je formirao snažan teritorijalni klin sa jasnim ciljem da trajno razdvoji srpske teritorije. Logistika neprijatelja bila je besprekorna. U Splitu je već 6. aprila osnovan krizni štab za pomoć operacijama u Bosni, dok su iz Zagreba kontinuirano stizale trupe, moderno oružje i oprema. Vrhunac krize nastupa sredinom maja. Nakon povlačenja jedinica bivše Jugoslovenske narodne armije, dobro opremljene hrvatske i muslimanske snage iskorišćavaju trenutnu konfuziju i zauzimaju Modreću i Derventu. Posljednja kopnena veza između zapadnog i istočnog dela Republike Srpske, saobraćajnica Banja Luka, Doboj, Tuzla, Bijeljina, fizički je presečena 15. maja 1992. godine, kada su muslimanske snage izvršile mučki napad na kolonu u Tuzli. Preko 1 milion Srba u Bosanskoj krajini i Republici Srpskoj krajini našlo se u potpunom okruženju, u takozvanom zapadnom džepu. Stanje je neverovatnom brzinom eskaliralo u nezapamćenu humanitarnu katastrofu. Nije bilo hrane, nafte, struje, a zalihe municije za odbranu drastično su smanjivale. Ipak, najmračniji trenutak ove nemilosrdne izolacije dogodio se u Banjalučkom porodilištu. Zbog nedostatka medicinskog kiseonika, čije je dopremanje vazdušnim putem sprečeno rigoroznim zabranama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i svetskih moćnika, počinju da umiru tek rođene bebe. Agonija je počela 22. maja, kada je preminulo prvo novorođenče. Očaj lekara koji su pokušavali da spasu decu, koristeći čak i industrijski kiseonik koji im je ustupila vojska, nije bio dovoljan. Do 19. juna ugašeno je 12 nevinih života. Za srpski narod, nakon ove neopisive tragedije, proboj blokade više nije bio strateški cilj. Postao je ultimativno pitanje biološkog opstanka. Suočena sa egzistencijalnom pretnjom i vapajima majki, komanda Vojske Republike Srpske donosi jedinu moguću odluku. Obruč se mora probiti, bez obzira na cenu. Tadašnji komandant prvog krajiškog korpusa, general Momir Talić, sredinom juna poziva potpukovnika Novicu Simića. Njegove reči, izgovorene u trenutku najveće krize, postale su istorijske. Slušaj, Simiću, hoću koridor ka Srbiji preko Trebave, najkraćim putem. Hoću koridor do Vidovdana, pa makar bio kozja staza. Neću da djeca umiru. Planiranje ove ofanzive zahtevalo je briljantnu vojnu strategiju. Srpska vojska morala je da napadne izuzetno dobro ukopanog i utvrđenog neprijatelja.
Na uskom prostoru Posavine bile su stacionirane brojne elitne brigade neprijatelja, uključujući 108., 139., 157. brigadu i 3. gardijsku brigadu Hrvatske vojske. Računalo se da neprijatelj raspolaže sa preko 20.000 do zuba naoružanih vojnika. S druge strane, vojska Republike Srpske i snage milicije Krajine formirale su jurišne udarne grupe. Preko 40.000 maksimalno motivisanih srpskih boraca koji su znali da nemaju rezervni položaj, čekalo je znak za napad. Taktika se oslanjala na istovremeni dvostrani udar. Sa zapada prema istoku dejstvovao je prvi krajiški korpus, a sa istoka prema zapadu istočno-bosanski korpus. Cilj je bio jasan: iskoristiti ogromnu brzinu, fanatičnu hrabrost pešadije i hirušku preciznost oklopnih klinova kako bi se neprijateljska linija prepolovila i slomila po sredini. Nakon manjih taktičkih pomeranja i oslobađanja sela Johovac i Kotorsko početkom juna, zvaničan masovni udar proboja pokrenut je 24. juna 1992. godine u 7 sati ujutro. Srpska artiljerija je otvorila vrata pakla za neprijateljske položaje neprekidnom uraganskom vatrom. Teren u Posavini predstavljao je ogromnu prepreku. Ravnica ispresecana rekama i dubokim blatnjavim kanalima zahtevala je nadljudske napore. Ipak, srpski oklopni klinovi nezaustavljivo su gnječili sve pred sobom. U ovu epsku borbu uključeno je i tek formirano vazduhoplovstvo Vojske Republike Srpske. Srpski piloti pod komandom generala Živomira Ninkovića leteli su svakodnevno po nekoliko puta. Provlačili su se kroz uske prolaze ispod dalekovoda, tik iznad vrhova drveća, kako bi izbjegli radare i neprijateljsku protivvazdušnu vatru. Njihova misija bila je sveta. Donosili su preostali kiseonik, evakuisali teške ranjenike i pružali presudnu vazdušnu podršku snagama na zemlji. Reakcija hrvatskih i muslimanskih snaga bila je u početku žilava, oslonjena na utvrđene bunkere, ali je ubrzo prešla u potpuni šok. Navikli na ratovanje iz daljine, neprijateljski vojnici jednostavno nisu bili spremni na silovitost i fanatičnu brzinu kojom je srpska vojska prelazila brisani prostor. Jedan od najupečatljivijih primjera tog sirovog srpskog herojstva pokazao je jurišni bataljon Vukovi sa Vučijaka pod komandom legendarnog Veljka Milankovića. Tokom teških borbi za strateški važnu Dobor Kulu, Milanković je svojim borcima izdao naredbu od koje se neprijatelju ledila krv u žilama. Nož na pušku, juriš, za mnom. Usledila je brutalna krvava borba prsa u prsa u kojoj su srpski Vukovi doslovno pregazili neprijateljske rovove. Srpski vojnici su na terenu disali i nastupali kao jedan neraskidivi organizam. Koordinacija između tenkovskih četa i pešadije bila je savršena. Kada bi naišli na snažan otpor ili minska polja, inženjerci su pod direktnom rafalnom vatrom čistili prolaze, ne dozvoljavajući da juriš izgubi na zamahu. Svi borci su delili isti teret. U rovovima prašnjevog posavskog ratišta rođena je solidarnost bratstva po oružju. Delili su posljednji gutljaj vode, preuzimali smene i samoinicijativno jurišali pravo u vatru kako bi izgukli ranjene drugove. Svaki srpski vojnik je znao da iza njegovih leđa leže nezaštićeni gradovi, žene i deca. Taj duboki osjećaj odgovornosti potpuno je izbrisao strah od smrti. Ključni istorijski trenutak ove epopeje, onaj koji će zauvek ostati urezan u genetski kod srpskog naroda, dogodio se 26. juna 1992. godine. Da bi se izbjegla tragična prijateljska vatra tokom susreta dve vojske u haosu bitke, radiovezom je dogovorena šifra za prepoznavanje. Koridor, Kornica, a znak raspoznavanja bile su crvene trake vezane na reverima uniformi. U nezadrživom naletu, gazeći i posljednje linije neprijateljskog otpora, vojnici prvog krajiškog i istočno-bosanskog korpusa ugledali su jedni druge u rejonu posavskih sela Kornica i Čardak. Došlo je do istorijskog spajanja zapada i istoka. Bio je to trenutak potpune erupcije suza, snažnih emocija i ponosa. Vojnici prljavi od blata, crni od baruta i znoja, padali su jedni drugima u snažan zagrljaj. Od običnih drvenih dasaka, vojnici su na licu mesta pravili improvizovane putokaze na kojima su crvenom bojom pisali smera za Beograd i Banja Luku. Pukovnik Novica Simić je tada poslao kratku, ali besmrtnu poruku komandi. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Srećno. Zid koji je pretio da uguši 1.000.000 Srba, srušen je silinom srpskog oružja i veličinom junačkog srca. Međutim, iako je koridor spojen na Vidovdan, vojska nije mogla da slavi.
Prolaz je bio uzak i pod stalnom pretnjom žestokih oklopnih i artiljerijskih napada sa bokova. Srpska komanda nije stala ni korak. Usledila je bitka za njegovo hitno proširenje i osiguravanje pozadine. Združenim udarima, srpske snage su krenule da čiste jake urbane džepove neprijateljskog otpora. Nezaustavljivi napadi su potpuno paralisali protivnika. Munjevitom akcijom 28. juna slobodu diše Modriča. Zatim, nakon brutalnih okršaja, 7. jula oslobođena je Derventa, a nedugo potom i Odžak. Na neprijateljskoj strani zavladalo je rasulo i opšta panika. Hrvatsko vijeće obrane je kasnije u svojim zvaničnim izveštajima očajnički pokušavalo da opravda ovaj katastrofalan poraz unutrašnjim sukobima, neefikasnom komandom i navodnim tajnim političkim dogovorima. Čak su širili dezinformacije da je Posavina prodata. Ipak, nezavisne međunarodne vojne analize, uključujući i detaljne izveštaje Američke centralne obaveštajne agencije, izričito su odbacile ove spekulacije. Istina je bila jednostavna i bolna za neprijatelja. Srpske snage su bile vojno nadmoćnije, beskrajno hrabrije i taktički neprikosnovene na bojnom polju. Kada je neprijateljska vojska osjetila pravu silinu srpskog udara, njihov moral se srušio kao kula od karata. U panici su bežali ka mostovima na reci Savi, ostavljajući za sobom najmoderniju opremu, tehniku i tenkove. Operacija koja je trajala celog leta svoj konačni pobedonosni klimaks doživjela je 6. oktobra 1992. godine. Tog jesenjeg dana nezaustavljivi vojnici Republike Srpske ulaze u Bosanski Brod, čisteći i posljednje ostatke neprijateljskih snaga na svojoj teritoriji. Hrvatska vojska je bila prinuđena da pobegne preko reke Save nazad u Hrvatsku. Ceo severni potez Republike Srpske bio je potpuno osiguran. Rezultati su bili zapanjujući. Uspostavljen je stabilan, širok koridor, a u potpunosti su oslobođene teritorije Dervente, Odžaka, Modriče i Broda. Ovaj geopolitički trijumf bio je besprekoran, ali sloboda je, kao i uvek u srpskoj istoriji, skupo plaćena. U najtežim okršajima, živote za odbranu i spas svog naroda položilo je 413 srpskih junaka, dok je više od 1500 boraca ranjeno. Gubici na neprijateljskoj strani svedočili su o silini srpskog udara. Zabeleženo je preko 1260 poginulih i više od 6200 ranjenih. Srpski narod je iz ove surove bitke izašao kao apsolutni pobednik. Istorijski značaj operacije proboja koridora, najveće i najčistije bitke u novijoj srpskoj istoriji, nemoguće je preceniti. Vojska koja je bila ucenjena nestankom i suočena sa logističkim kolapsom, uspela je da sprovede savršeno koordinisanu ofanzivu o kojoj će se zauvek sa divljenjem učiti. Proboj u Bosanskoj Posavini 1992. godine nije bio samo briljantan strateški vojni uspeh. To je bila vrhunska pobjeda života nad smrću i trijumf nesalomivog duha nad tiranijom. Srpski vojnici, koji su preorali posavske ravnice, pokazali su svim generacijama koje dolaze kako se bezuslovno voli i hrabro brani otadžbina. Njihova besprekorna pobjeda zauvek stoji kao neuništivi temelj na kojem počiva sloboda i pravo na život Republike Srpske.